Therefore, I'm going to me, Marlon show and I'm going to Ekasa. Many about many of them would say me how beer a war so I would be numb one of my would the chinchia also. We are opera war and I said 5 blood anyhow, and I said there be a stroke anyhow, and I bear my wire and a passo, and I there be Nipa open visa, one anti I won't have visa, and I will be open crater. Why are we young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewa habaya every year juma. Ajuma bia me yama bia wo habaya every ye na the account aya bia ma ama bibia atutu yama. Ama hawa eda oso no afino so. No so anya ofa odi. Nti baby a wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame a wo so ebeda no osiri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu a Juma Paye until Mamma to me crata and find ya Juma and Bois Riasif and I be Pianta. I'll be a down so many, but body say, oh, friend, to be drunk. Ebusia for me mamo akwaba shonko edeba too much GH so na sabria minimu edi share na munyaba and sama wodwa ekoso efa wo man mu de dika na magin wedwa me de eba besomo na senete ntia yensa aka edi efri South Africa man mu enne se yenuanom Ghana fo a wo mu egu ono wo mu etia yem hihye mu pa enye asamketwa se wo mu pia kwa adwuma se wo mu tifie ana krampo no wo mu pie fi wo mu fie mu kwa bonte keke krampo no yasem mu ayede adiamam ninia efa nanu abda akensi ekoso between the Black Stars Ghana for your team national team any biemu nso no bafana no South Africa for one national team 2022 World qualifier match womo ebo Cape Coast and it say one sem aba ene ede yem hye abesue womo eso na se ne tie no womo ebo game no ewie no womo echo penalties mo match say Ghana etimi hye baako and womo de womo nya hwe na enu achi no womo edi petition ekoto FIFA nim se wo be nya pa se FIFA ebe hye kensi no emu enseme sanse womo susu se Senegalese referee na wada game no anu no wodi etia womo South Africa for no wodi ma Ghana for te penalty Ghana for share no musu se manipulation referee no manipulate na nam so ma Ghana for timi enya asa go no enti wo be yan pass wo mehwemu na no na te se adane argument bufu show ahye South Africa for na kuma mu a nanu ya yenua Ghana ni anide ade ya wuso na ndra me de pesom wo hwe ne nkwa ya ono ankasa ne barbering saloon wo South Africa wo ate se wafa apprentice no ya South Africa ni eti argument ekoso ate se ye oni kro na se di eti enti ono so di ebufuo wo no sekan eku ne ya na no na ene Ghana for a wo de ne ntiama ne Ghana ha ka se enye omunia ya wusu na wewu nkwa ena tese wo fa atitimu na South Africa for wo no mo etie ewokro no mu no wo mo ebo mo ntrene se wo no mo bedi ne nyonyo kra efa penalty Ghana for ehye ewontinete no ani wo mo ayem hihye efa reba enya seketwa sabre wo mo esrese Ghana ha ye mompa ye enfa enta mo che na mpokra no ye mpe kwan bi emwo mo ewo mo asetena wo mo edete South Africa maimu na ebusofo eno na tese anam so ama ensam no mu ayemu se na die nti na South Africa for ye game abukensi keka yakobo na tese ho soso aso abese na tese adane ebufosho abeso wo mo so amunti no wo mo edane aba ye Ghana for ye nuanom a wo mo eti wo mo ekuro no emu na no na tese manfo hu ni se South Africa for de ade ye wo mo suban wo hwe xenophobic attacks wo mo lanchi wo Nigeria for so na wa unim se de aka kono sa na wo mo tie wo mo de wo mo kira ne se womo ewo in competition with others na nipa kro na womo in competition with womo ni se nipa no konkan ana nipa ne ediye sa de no ye womo bufu pa found say nipa tuntum womo benu ne bedi ne nyonyo de ye womusu womo di ti womo man mu nti no se Ghana fo na womo ti won be ya hweye pa dia eno mo nya hweye so mefi wo so agbo mu kro mu dia eno womo mfe womo kro me sa se wo kai Nigeria for dia na womo di womo na se reason so no enye bibi hu bi asa womo kira Nigeria for be womo kro mu no womo dwumadi womo di no koso womo beji womo dwuma ni aboso nti na se no na womo bu fufa ba ya womo di Nigeria for ni wo kro no ma se ehunfo ni ba ponte ka wonsem eprepre bi kun ebi mu ya
just because of jealousy. It is a no abane say football can say kobo na anu ade ya 2022 World Qualifier game we keke o aye kobo na no ntino wo mo feel threatened say yen Ghana for egu onu no yetimi ahwom nti wo feel threatened na Ghana for no nya ahye because wo mo de wo mo fa boga nya so metimi asane wo bufisho so say ne yetimi ekun nipa ba ko e wo ho de ene na say hunya pa say wo meye ahye ate say bi mi kura sha say e call on minister or foreign affairs any ebiem so no ambassador wo South Africa so won hwe na won mo Ghana fa won mo ewo ho ehwo ban se na be ya ebufu aba South Africa for so wo mo di tu anama we enkoba ne se ebeda na oye ne na ye nuanum Ghana for egu wo man ni mu no ehwe o mo tu ahwe mo so edi o mo bone ba ne nuam no se we ya agro keke de enka we ebufu be ne wom football de bia meka eye diara ba ko be wini ba ko be luzu wo mo boy na nko mutimi share game man ka nko penalty say ye pese ba ko nya finalizer of the game nti e do rap penalty mu because dey say nipa ba ko ntimi ndi nkunim enti dey rap penalty mu nti ade nti na se die tiawa enu nti rutimi fa won agugufu ama etimi show so say di obi bone eno ne ntia say me ni wo mu ba ne niam no akwese football no enkofa kuma ya mo de ta e kire no saa na ye o mo saa na ya ye tumi e wo mo so etimi show mo so mo mutimi di bone because ye man mu krampo no football match ase wo bi team timi lusu ma ni timi soa wo bi timi de japade nia to football so betting otimi di ne japade nia ni dwetre nia to so esase na kuma e wo mu wo bitimi di no ho bone esase ni team awodo no the team no etimi ahenti akoma nkofo edidi football echi na manyama bi se eba mimi wu ne se ewu nya sa but ni niam no wutimi ntro bi kwan ya won sifa emo ne bra eti se koba se ya na akoye se paye ene ebiem so no anamo ampenifo betu ede afa won ne bere nim se beboa na enkowie ewo boni mu se na ezusie no eba efi ye nuanom Ghana fo wo ewo South Africa ba ni niam no ye ne de ekyese mpenifo ebetu anamo entempa so ede aso ensem ya no se ne be ya ye nuanom ho enkoka enti se ye beti won ensem bia no ye de besomo ewo ye fide so ti bomodin a na hwe if you so for updates, maybe to subscribe. If I want subscribe here, ne follow you on all the social media platforms, Instagram, Twitter, so at @tumagh_, Facebook, @tumagh. Most for me, Adana ama uswa. And I'm name Midimo Esiname Aduma. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a cup viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Na hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station.